Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan sedulur Waji. Persiapan shoot Ramadan series episode 2. Lepas mau muntek-muntek mic lho, Bos. Di sela-sela syuting film Ondo ya, Ramadan series. Mas Pat Mantri Ondo, Bos. well. Simply Food. Iya Mas, ini bener rumahnya Pak Budana Pendri. Oh, iya gitu. Saya nganter Pak